Našem tutorialu ću vam pokazati kako provjeriti da li vaša igrica može staviti na vaš računar. Pogledajte na sajt, na ovaj sajt, stavit ću link u deskripciji, a inače www.gamedebyte.com. Naprimjer, ja ću da igram i da skinem, pa ne vidim da li ću moći da igram Need for Speed Shift. Sad ću stavim moje komponente, pa vidimo da li ću moći. Ja sam uzeo grafičku od 512 mm Nether 5 jednu MSI karticu, zato što sam planirao neko 2 GB, ali su mi oni tamo rekli da je od 512 snažnije, pa sam po njihovoj preporuci uz ovu. Aj dobra za igrice. Može Crysis 3 da podrži na srednjem podržavanju. Imam 4 GB rama. I sad idem na Object Space. Evo, kad vam je ovako žuto, ili šta je tamo zeleno, šta je zeleno, nemam pojma. To znači da ćete moći igricu na maksimum da igrate. Kada vam je zeleno, onda ćete moći na srednjim, a kada vam je sivo, moći ćete na najnižim podešavanjima. To ja mislim da će vam kočiti, tako da vam ne preporučujem da igrate na najnižim. I to je bilo to za današnji tutorial. Ako vam se svidao, subscribeujte i lajkujte. Do sljedećeg videa, pozdrav!